Abatura ba Bwikara nibetomba iterambere byo kwerinda abo kukoresa amani mingi okwikarrengo rw'omuntu kufa omuringo ogutari kwetegerezibwa okurugerera hari chairman w'entebe y'okubanza owa Kamusegu Central Kyomuhendo John Nyekiro nkashayina n'ekicweka abapolisi bari omu kabangari ya polisi kuruga ha polisi enkuru ya Kagadi bagenda omu trading center yabo batandika kuteera abantu ezimbaguta yatire muha rwa shankere n'ekicweka atugurwa mu kikanga cy'abasirikare bizire bene kadenge batera abantu bari mu kibanda cy'umupira bakora umupira babatera babiho sente. Chairman Kyomuhendo nagira ngo okutera okwo niho Ibrahim atirwe kubi munonga okusya aharugire omagara g'enseki mazino otirwe gwe mpaka fueraho bamwita Ibra kandi ayine emyaka nka 42 kandi abarya baremwe rya kuzana kugwa sheraha kwabe narugwa kusa kutaha niho bamuteriraho yagwaho yararaho bwasisa kuko kushanga umukashi twasanga umuntu afire na ponya mukaguza ingizi ni heri wa security wa president mu district muno. What is your role as the district commissioner for Kagadi? Utakasukumire mwadiso oba mwa DPC hati mbiranja kurora operations na antera nangamba kato ola sin nyamugamba yes kiye kibereho nyamugano okaguzanyo abantu bakanubesira omuntu waizo nonkaguzaki bamwe ahabatirwe nabagira ngo abapolisi abo bibiri na sente z'abantu ababiri nabatera nanyontirwe kandi naza polisi nakora statement konke cyantangaza ekinare bayanga utataso mushango naremeraho gutaso mushango bayanga nanka CID wa Bwikara namugamba kutaso musango polisi yakagare takizire yayanga ngo bakamwe baje ngo atatasachi omushango umuntu twenda nyine ukawa hano ndugayo bangamba rabaho tahe mukawunta ntaha mukawunta bagamba lete njai naganyo tintunda njai mbamuhereza bagamba kingura kawunta njikimbura bagamba leta sente zone zitunzi na bagamba sente ntunzire zitaita bokuba kino abantu bona bali musaka singuleta sente basaba sente District Councilor wa Bwakira Honorable Kato Matia yajumira munonga encourage ya polisi kana agira ngo ebigendererwa byabo bishemirire kuba biri ebyo bufere kujya kubalekera kanye murafana go busasi bono bwingurire nkabuno ako muna basuma bahingurana urabagiye uniform bali mu combat ngo bali mu uniform ndamanje basuma zari mukanje umusindoreraga kwijo wawe konkona chemana taro takingura ako abafokere basirikale bayito baki basuma ati bale basirikale bano basuma batezi bakaruka NRM with his excellency Yoweri Kaguta Museveni ariko mara kurahira kandi bakatandika kutera abantu be abamuhira karu echo njorgango polisi eryamura mugwabo kungatigurwa NRM tariye basindikire echo bakikozere nkabaki nkabantu twagezaho kushira polisi ya Kagadi okugira ekiyagamba hanshongezi betu tubabasika kugira ebashoborora n'ekigambwa ngo omugenzi ogu n'omusirikare wa UPDF kandi omukiraka ngo abirari omuchomoro kucho kuhamezebwa ngo n'omusirikare ogu naisha kuba ari omusirikare wa UPDF wa kabiri kwitwa abapolisi omukireka ky'emunonga mu district egi okwezi kwa kashatu mwaka ogu nabwe omupolisi akatera amasasi yito wa UPDF omuri kyaterekera mu district eya Kagadi makuraga gashakwa Onesmus Turiya habo